Maayong buntag mga iyaan. Yes, live ta. O gika ko nag-live sa TikTok no o mag-live na pud ko karon diri sa atuang kuan. Maayong buntag sa tanan. Oy, na ko isa ka viewers. Hi, mga unta mamahaw. Karong adlaw ka fiesta sa Bangkas. Hi, Donut Chikoy, maayong buntag. Pangita ko nang wala filter. Naway ba kayo ng mga viewers ay dara nakita na kong filter na ang bagay sa ko nang radyo kong tao tan-awon. Ay! Layo arag na ngay. Warning. Thank you kayo Facebook. Christian Villegas. Good morning. Mga unta ako ang sudan kay karang murag 1 week na akong gilatan sa kuan. Nangapiang na lang ang mga uling. Hi Christian Villegas, mayong buntag. Hi Ian Angeline Borja number 2. Asa man si Sam Ian ha? Sa Manila ako siyo pangitag Sam oy. Good morning Angeline. Mga unta. Sa TikTok magbibili pwede na makita din mo mga kadughanan kay mabayuleting. Violating, di ba? Hi, Irisa May, Bukutuan. Gwapa yan, yes, gwapa kayo kay na may filter, kung wala filter, amot kami iyot tadyakan. Mga angkayan, hamis, of course, ang atuang na filter ito nakakuha sa tuang, isa gikan sa TikTok. Abi na usapan, balik ko sa sunod. Meron rin sa may eskwelahan, ma'am. Sir? Meron rin sa may eskwelahan, ay, dyan nabitan eh. Then, paliw ko gawas nila. Napataal ko internet. Hala, kailangan dyan ako kung ano. Pwede i-add si Mami Kat, ma'am. Wala si Mami Kat, wala man ata. Kadali lang sir, nagbrapa ako isuon sir. Masiwala siya itutoy. Ate! Dagan, amin! Hello, ma'am. Pagawat na ako mamud sir. Erang sir. Napikir ko gahos. Ako ikuan na. Diba rin akong kuan. Nami kayo siya. Bagay dito sa mga karne. Makatabang sa itong health center. Ano sumakoy ba? Adal di mama ay buntag kini niyo. Happy fiesta, yes, fiesta sa mua, pero wala ko naghanda kay sa paghanda nako. Ato ang sili. Pwede ta bidlion. Kapo ba siya ilibang kimong kibot. Maya po kagiyaan from Cebu kay Bea, Donela de la Cruz. Ihoy yan, gwapa ba siya to? Shoutout si Mama Maria Mercedes ang pangalan ko. Ano kayong kanay? Salang. Asya. Wala nang ginapaan ng palaya. Ahos pickle. Saka pamiligan sa Isna, Basanting, Kiros. Good morning, yan. Shout out from Auckland, New Zealand. Maayong buntag. Ay, Michelle, ka na mamista mo kadira. Wala mo ko handa. Matuta sa ako sa mga silingan. Pwede tayo magtumamista. Pero, ang kuan daw, sa tawag na, ay, nagkikinto sila dundong. Hi, sir.
So naay nagtao din internet na para in town makuha na yun ako ang country Ikaw to ma'am no, si Flora May Yes, sir. Johnson. Tapos, natin 2 months ka sa bus sa mga 2,500. Yes, sir. So akong bayaran kaya 3,300 for advance. Dili, 2 months ka sa bus is 2,598. Then yung plan i-apply is 50 BPS 1,299. Pila akong bayaran tanan? 2,598. Tapos, asa po rin pagputang na kita? Ang saan pabutang sa internet rin Kuhan, maglatag big wire, padulong sa poste sa gawas, then, sa modem. padulong sa modem. Hanapin po butang mo modem. Ano ang modem? Sa likod sa TV. Yan ang full ma'am no? Ako Shout out kay Kisada Kano, from Ginoo City, Iyaan. Ito na nga bangag. Bangag na ako. Sa akong bangag, sir, di ka, sir. Dara si sir. Hi, sir. Good morning, sir. Sila ang mga tao sa mga internet. Hi, sir. Nagabangag ka, sir? Ma'am, huwag na visible na itong wire, ma'am. Visible ka, di makitaan? Visible yan eh. O, magaling ka, di makitaan? Ay, anad na ko, anak, sir. Visible ko sa akong mga laki. Kanang ano ba? Mga, Kaning makita siya ba? sir, mga ang tao, kauna ko. Dili lang. Dili lang? Chusin ni siya, eh. Kanang visible siya, ma'am, makita siya. Visible, Basta, dili lang ka siya katag sa ako ang kuan. Hindi man po siya laylay. Para sa kong tutoy niya. Kagkatawa silbang. Si silbang. Russell Ruth Oba, hello, shout out! Sa mga gwapa sa Davao, yes, gwapa ang Davao, ilabi na kung naa kay filter. Ay, gano'n na kayo kung mag-live din, sir, kay, no, lamin na kaya kuwang kuwan. Sir, ako mangod o ako. Kita na nag-live ba tayo? Magay, nagtawag ka, no? Live ko. Huwag ka na mag-bustot ko diya, ma'am. Kasi pag buslutan ko nimo, okay kay sir. Asa ka magbuslot, sir? Drop. Ni padung sa ko. Alo lang siya glubot ko kanang iguwad. Sir, minyo na ka, sir? Hindi na ko, ma'am. Sige, di siya minyo. Hindi minyo pa, di siya makuan. Bustot na dra, ma'am, tapos mahanang wire. Buslot, minyo na may ka buslot. Usay buslotan dira. Kulabot ninyo. Suko. Suko kayo mag-i-fili. Hindi ko pili. Yes, sir. Sige, sir. Wag yung problema, sir. Kung asa na mo pangkabit, sir. Kabit ako, sir. Pinagdad mo, sir. Size. Noto kidimig. Pag ginawa ko, bata pa rin ka, sir? 26 pa din siya. Tamay mo kumadukla ng mga bata. Wala na kay anak, sir? Isa. Isa? Dugay na mo? 10. 10 years? Nangugat naman di ay. Maguri na yung anak, sir. Pwede na mo magbulag. Shoutout yan, apilag limpyo ang mong balay. Naman ako, tag-limpyo diri. Ay, kang gamit. Ginain na to sa laki, anak. Basta na malik. Bata ba yung bata ko na to eh. Gwapa yan! Yes, of course, at one filter. Wash out yan from Tagum City kay God, Bunotan, Austria. Good morning, Ian! Sige. Pwede niya, anak yun siya, Sir, kanamin niya naka-sir, sa dela lang. Sa inyo kapangit na ginaanaan kong laki. Lagot na kuha. Pa iPhone 14 pod. Wow! Ako aging cellphone, iPhone 12 niya. Sige lang kaguba, palong-palong. Mura gakwang utog, palong-palong. Dapat ipakita kung tutoy, kung may violation din na pita. Maricho Garnosa. Kapriti ya, kay ingon ni mo. Hi, AJ. Litaw ka? Uyan na ako. Uy, tanan na laki ba? Single? Kaya shoutout ka, maluwi ka kay Maya Makuto. Irish! Ginadilian ko sa mga laki. Grabe ba, kung masimutan nila ako, ang tik-tik diri, mga sila, ibaho man. Gabi ha, kalayo na itong lalaki adto. Napalingo dyan ang laki. Kaluwi po na ka.
Tapos, ahos. Ang kaya na. Jazz, kasi, may munta sa imuha, mga angka. Nalibalik na ang lalaki. Good morning, Yaan. From Toledo, Cebu, may munta. Shoutout to Yaan kay PJ. Shoutout. Ambot sa imo ko'y dili man ko gabason akong shoutout kay Chloe Mans. Ma'am, ako ra isa daghan mo. Shoutout yung madam from Ati City kay Lloyd Jean. May buntag. Nga unta. Ayan, unsay gisagol nimo anang ahos nami. Ako ikaw na. Ang pagbuhat ani, gilapwaan ako siya 2 minutes. Hantod na, kanang mukha niya siya, gilapwaan. 2 minutes, tapos i-drain nimo siya. I-drain nimo siya, tapos butkan nimo og, i-drain nimo siya no, wag tubig. Nya ibutang sa ice para mabugnaw. And then humulan nimo suka for 1 week. Ibutang nimo sa ref. After 1 week, igawas nimo, iyabon nimo ang suka, pero pwede pa magamit ang suka ha, ayun niyo ilabay. Tapos maghimo ka butang ka tubig, tuyo o asukar asukar. The best. As in. The best siya. Ano ko, may pagani ko, dapat kan kaayo, crunchy pag kaayo siya. Hello yan, si Awa yun ni mo eh. Awa ko na akong ibalikan. Na ko internet diri Pero mahirap kung kwarta kamikit, gawa ko ibayad. Manhatag ko sa gusto ng gahapon ng kwarta kay Mother's Day. Pauli na mo, 100 din akong kwarta. No? Pero, lamig sa feeling sa kuha na, manalipay ako isuon kay Mother's Day. Dili man ako mabati kung unsa ang feeling na maging inahan. So, ako na nagdatas akong isuon ako. Napatay naman ako mama. So, ako na ibabay sa akong mga isuon. Kaya kay John, Auntie Puta, may munta ganin mo. Iyan panghatag panghatag. Anta. Salamat. Bahay ko ka ana-ana eh. Sisama ay pag-asa sa imong kinanan, madam. Next week. Ay! Puti, magpapata kayo. Gusto ko mabusog karon. Kaya fiesta. Cheat day na ako. Ako din ko nagkakaon kuan. Buntag. Karon lang. Kaya nako'y buhaton karon na kuan. Di ko nagkakaon buntag. Magkakaroon ko panihapon ng sahay. Usahay kaya mag-apol-apol. Hilas, no? Ako din yung ginapuan, mga pila ka oras. Ay, katunan dako di ay. Ay, ganahan kong dako. Tara. Good. Amo nang gibutan, amo nang gihumulan. Pagkaugma pa na mo nakitaan. Kani pagkaugma pa na mo nakitaan ang karne. So amo yung siyang gidapuan og maayo og suka para dili man imaho. Nya giluto na mo kagabi eh. Nya gibutan ako grabing suka na pod. Nya karon na pag sige na mo kaolin ani pila ka adlaw nang igit-igit naman ko pero okay ra gihapon at least nasulod ang tiyan. Okay na siya. Darling, Georgia, maayong buntag kanimo. Mga unta. Lamig yung kayo ang pickle. Sa una, di ko mukha pickle. No? Mga spell pickle, marami bright. Pickleless? So, di ay. Sabi na lang, bugo kayo ta. Okay na, may importante yung buhi, guwapa. Gani.
Gamit ka kung kaon, pero tawad ani ma'am, radyo magbuskag ako ang pinako madrain akong tinain. Ang ba tawag kami mo, di man natang ba? Bigyan mo na mo masabaw kay. Kung sabuan na mo, dili siya mag... Mga ang kanin nyo. Wala kay kuy panihapon kagabi mo lang ka lang gutom kay koron. Kung wala panood to na masakit ang ulo, kalinturahon ako na all day. Pasalamin ang pagkaon, bahalag wala na lalaki lagi. Lakat hindi kayo ni ay, patay bukog po niya. Ito ang ahos. Dakuran na. Dakuran na. Hi, Renil Pards. Nakidugan, dakuon din siya. Nako mga sanina. Mag-order ko sanina sa Shein. Mag-asa mo na. Mag-listen ko kayo. Pag-abot no, gamay kayo sa mga tubangan. So, mahatag na ko ang sanina. Kaya basi pag ako'y mamatay. Hindi mo ko proportion akong lawas good. Gamay ko dughan akong lubot na. Nandiyan niya. Kung mahatay pala nino, ako na nag-i-bluetooth sa akong lubot. Gi-bluetooth na sa akong kuan. Sa akong lubot. Ordanita. Zaina, may buntag. Gawin mo action para gusto yayaan. Yan, love ka na dayon. Wala mang good na pasurala. Marbil. Sa J? Ganyan. Carlan, hi! Kabukat sa YouTube. Bukatan awon. Pero, ako ba pangarap sana mo? Gusto siya ko maging mood star. Kaya yung mga... si baby boy. Hi, baby boy. Wow na ang ginit, sir. Wow na ginit. Wow na. Kailang. Hi, Kanyos lang. Mga onita, sir. Ikaw lang? Nakabigat na ka ba? Ninyo man ka, 10 years na mo. Gusto nyo kagkabit. Gusto ka gubot, sir. Sunod ko sa mga kinabuhi. Hina lang ko. Dele lang. Morning, iya. Morning, mga unta. Di ko ginagkuhan tayo. Grabe na yun ni Kalata.
Ano sila, pagkaan mo og ka ng mga tilo-tilo, labi na ka ng tilo sa manok, kay daghan kay nag-collagen. Maayong iyan kay Rizzy Dalila, tagnipas iyaan, ay si Gismis nila. Gisir ay! Oo, iyak ko. Sir, gamitan mo ng pagkuhan, sir. Sir, barinaha ko, sir. Lilit lang daw. Ano susi ng mga lalaki? Maglagot yung kwa ng iyaan. Sir, kung dili kami nyo, sir, niya, inanay mo edad, mapatulan ko ni mo, sir. Depende sa unsa. Sabot? Unsa rin nindot sabutan, sir? Ikaw. Iyan, parehas na kagwapa, Eli. Sus, ginoo ko. Salamat kay Eli, pero feeling ko, gwapa pa ka. I don't understand your dialect, pero po, I love your videos. Talaga ginulen? So, imagine ako, sir, na ako ay mong gibangagan. Gat mo. Lain yung dahil kong kuan. Basta magkatiwang ka, murag. Kuan naman yung kuan eh. Chloe Miles, may bunta si mga Yadar Hana. Si Sam nag-watch. Nag-watch ba si Sam? Wala man? Ano siya nag-watch eh? Salamat sa pag-shoutout yan. Thank you, Kayo. Sa bakit lang mag-anak? Ay ba, tiguang na ko. Hindi na ako pwede ang anak. Yes, bigaw na kay Kuay. Nakabigaw na ko. Happy Fiesta. So, bigaw na kay Kurun, sir. Makatabang ka ni, sir. Look, gisulod na ko, shit! Aja. Gluzan, sir. Mama Jersey. Nako, gluzan ka. Yeah, the remake and glorious movie. Saan na? Shout out from Riyadh. Maayong buntag kayo tanan. No, kay ang Caroline Tumbagad. Iya ay pag-greet ko be og akong birthday og imay din ako Jenny. Happy Galdo. Happy birthday pag-enjoy niyo si muhang taon na tawhan. Hi Sam. Hi Sam. Halin kayo imong beauty sa Viva Max. Uy, gusto niyo ko mag-booster. Ay kana gini maganganga sa camera. Ana nya, ta pagkuan mo puti kay bugan. Gusto niyo ko kuan ay. Mali na si Sam. Gusto niyo ko magkuan. Halang booster. Hi Sam, good morning. How are you Sam? Hello, good morning. Shout out kay Jimna Baro. Shout out yan kay Mac Jane. Shout out from Nico Sirintam. I'm a fan. Thank you kayo. Gusto mo ba sa mga naman? Isip ko yung mga pangalan eh. Wala ba yung mga angga, madam? Okay, hi Sam. Sam is here. Hello, madam. Hi kay Noja Basim Revolving Nailam. Musta? Who is the lalaki? Nin, asa mong kuanin? Headset nin. Ambot na ko. Who is the guy? Kumusta guys? I see Tata talking to the lalaki, so I joined. Wala. Sam, did you eat? Hindi. Wala, dira. Good morning, Ay, Mendoza. dira. Ako lang ipos. I love you, yan.
Hi kay Kim Kim, Okay, I have headset na. Oh my God, the English is... Sige, talk daw. Kumusta? Sa daw, gwapo daw ko. Sige Can daw. you hear me? I do. You do? Adara. What? Who is the lalaki? The lalaki, sir, they connectism. Connecticism? Connecticism the Basta internet. what? Connecting season the internet. Uy, Connection. wala. Connections. Here. Connect. Sir, wire me. Oi, guapo. I didn't hear you, oy. I get. I see you talking to the lalaki, and Blooming kay terasa naman yung tao, eh. Di ko ka madung kasi Sam. So, ano? sabi yo, I didn't hear you. You can hear me or no? Hindi po? Say something. Hi. I love you too. I hear you. Yawa. Kumusta? Wala na, oh. Wala. Okay. Okay, can you hear me now? Nangangamoy selos. Because you this, oh. Oh, sige. Wait, it's very choppy. It's very choppy. I'm gonna leave. I'm gonna leave because you're very choppy. When I'm not Yes, here, I know. it's good. Everyone leaving me. I know some. Everyone. Anyone. No, it's very I hate choppy. It's very choppy. Your signal is very bad. Shout out, Grob. Wait, good morning. Is it bad? Good morning. Okay now? Okay. Hi, it's fiesta today. Oh, fiesta. Okay. Oh. Oi. It Yeah. fits, diba? It fits. Yeah, until here. Oh. Ay, yawa. Yeah, I do like this. Oh my God, what is happening? Why you want? Why you laugh? You didn't get inside me, for sure. Wow. Good morning, Sam. I love you. Good morning, Guapo Sam. Thank you, How guys. can I? No, I just did a TikTok video, and I'm very sad. I'm very surprised in the results. Why? I did the 3 celebrities I look like. Shrek? No, I would have been happy with Shrek. Shrek, the other one, the Beast, and what's the other one? Shrek, Donkey, and the princess. You know what's Princess? Yeah. You watch the TikTok. Watch you know the what, TikTok. sometimes the filter of TikTok, it's legit. It's legit. Yeah. Talaga. I'm very surprised. My confidence is gone now. I get No, Sam, you're so guapo. But your hair, what happens to your hair?
No, it's grow. It gets long. Gani. Don't cut it ha to I have the whole your head ha. Yeah. If my hair turns green, you Ah. know I'm a kain tata. If my hair is green already, you know I'm a kain tata. Hey, is it? Hey guys, if How about you see anin? What is the color anin? So I will know what is the color coding. color coding, yes, it's if you see my hair, it's green. You know I kain tata. What do you think my sperm is kuan kanang alien? You have sperm? Oh wow. Is there something? Okay, guys, we're getting ready for a reveal of Tata. Tata's going to reveal. I have boyfriend na. Hi, sir. Wow. Hey, Continue. Kuya, I'm Hi, watching you. sir. I'm watching you, huh? Di Don't na, look at the susu. Asa, ayaw tanaw sa kung suso, sir. I do like this all that. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Donnie, gaon na jud ko. What? Do you need some help, sir? Do you need some help, sir? Sir, just use my kuan to step in. Oh, the plier, it fell. You're going to have to get. Ay, ay, ay. So, Tata, you're getting internet. This is a big achievement for you. Yeah, but I don't have to pay. So I'm gonna lend Mikyat. Pila gani sir? 2.5? Oh. Because I don't have money right now. Yeah. Me too. Me too. Yeah. Ano kung net, sir? I love you, Sam. Iyaan, di ay sorry. Di na ko ma-shout out. Ito kung mong pangalan. Salamat, guys. Thank you. Because they say in the videos you mistreat me. Because you're the one who wants to mistreat you. the one loading na English. It's almost 11. Ah. Ansanin? Hi. Oh, kumusta? Kumusta, guapa? Tata Junior. So, if you boom boom anin, you can see my face. Pati fiesta. Michelle. Onya hapon mi lalo sa bangka si Toto. How's your morning, Sam? It's good. I just wake up. That's why I'm a very haggard. Really? How can you Yeah. say why you haggard? I don't know. I sleep. I wake up. But I'm beautiful, Sam, right? Super. Of course. Lamni. It's very bidli dati gulang if dati gulang is kilig. So it's very badly. Hi, sir. Uy, kuya. He's 26. Oh, 27 ka, sir? 26. 26? That's good. Good age for you. Yeah. Good for breastfeeding program. Tata feeding the world. Yes. Yeah. You want why? How can you say his name? You want You Yes. won.
You're You are beautiful. beautiful, Iyaan. Oh, Thank you. oh, wow. Iwan is also from the blind program. And you are the administrator, right? Yeah, super, super, super. Yes. Sometimes when you comment there, awesome, I love you, awesome, you're so guapo. Yeah, they are. They Your have internet is bad. Your internet is bad. yes, or the followers have the problem with the eyesight. Yeah, I know. Yeah. Shout out, guys. Shout out, guys. I love you all. My Tome. My My Tome. Tommy. You want me to be nice of you? I watch her videos sometimes. She's super funny. She's super funny. My Tommy. You see Tommy. my nails off? Off. To- What is the not. color of my nails? Dirty. Tommy. See, laban na siya sa English. Yes, I'm fighting for my English, you know. Laban. It's almost 10. I have a curfew. So every cycle in the morning, I have the different hours. So, 9:58. If I'm still Englishing in 10 a.m., I'm good. Englishing. Englishing. I like that. Is that a new word? I'm Englishman. Englishman. Guys, we're going to buy we're going to write the book, The English of Tata. Tata will teach you to speak the English. Englishism. Englishism. What is the right? That is the book is called Englishism. Yeah, how can you see it? What is the past tense or regular past tense? Is it, you know that? Yeah. Past tense is before. The single of beautiful is me. Yeah, you can write that one in your book, guys. Wait, push Tata. She's going to write English with Tata. Englishism with Tata. Sam, he started to dig in me. Oh. My wall. Kasunod kami magbangag. Give him the smile. Give him the smile. Ilan mo naman ko sir. Okay guys, bye for now. Sorry guys, you're stuck with me. Huh? Okay. Okay. Sir, nadira kung igsuon sir hang ano mang lakman mo sir. My sister is inside. Why you lock the door? Wait. No, Janine. Tata, okay lang. Not Janine. Not Janine. Anyone. Not Janine. Sir. Take Tata instead. Take Tata instead. Sir, you want me to go inside you? Inside you, insiding the house. Insiding the house. Insiding the house. Insiding the house. Perfect English from Tata. Okay pa kanin? Oh my God. Oh. I missed that. Digging. If it's me, I'm finished already. What? If it's me, I'm finished already. Done na. One drill. Diba, your minute is 2 minutes, diba? Yeah, 30 seconds. Huh? 30 seconds. 30 seconds? Yeah, including removal of the clothes. If 30 seconds, we understand. But you like that. Pass ba? Pass forward. Yeah, it's on fast forward. Lodi. Today is fiesta. I know. I see you in the mirror. I see you in the mirror. Look in the mirror. What? I see you in the mirror. Yeah, where saan labot?
Saan ang lubot? Did you leave your labut inside? Did you leave it in the house? Nawakasan. Pangitan akong nawas. Hi, sir. Russell, Huwag na kagbangag, sir. Russell, it's for success. Oh wow, he's finished already. Very, very same to me, Kuya. Christina, Lynn, Gloria. Impossible for labut reveal because wala labut. Sarap. Sarap, kain sa bulbul reveal. Sa? Yawa. She's getting inside. He's Oh, yeah. oh, he's deep. He's very deep. Yeah. Go, Koya, go. Yeah. Yes, Encouragement. Go, yes. Koya, go. Oh, Go, yeah, come Koya, go. on. Yes, I'm almost I'm almost up internet. Yay! Ay, yawa. Sir, thank you, sir. Ugwad. Koya, ask Koya his secrets for labut. Maybe Ha? maybe Koya can teach you how to get labut. Ask him secrets. Really, Sam? Yes, Lodi of labut. Hello, sir. Namoy Gcash. Gcash na ba? Kasi buo. Kulang. Oh. 2,598. Dali mo na sa nag-globe, ma'am. Yes. Hoy, I'm gonna kuan. Hapit ang mama, sir. Hala, I'm gonna chat me kya to kuan to borrow money. Okay, sige. Daghan kayong salamat sa nataro sa kuang live, ang mga chismosa, mga marites, maaymo sa inyong tanan. Kinayaan sa kanilang panabang, dahil gonna adjust. Say bye, Sam. Bye, guys. Russell, I'm here in Manila, Pilipinas. Maraming salamat po, guys. Thank you for watching the show. Sorry, Tata, forget her labut inside the house. Maraming salamat po, guys. Shout out to Janine. Yeah, ingat, guys. Bye! Love you sa tanan! Bye.